Nā e tiwi e kū tere atu ana ngā poroporo ake a ngā kaitoranga pū ki te 29 i mate i te maina o Pike River. Me wā rātou kupu tautoko hoki ki ngā whānau, kua meha tia nei ki muri. Anei a Mikey Sherman. He tangi hei tohu i te parekura nui kua hōrapa ki te motu whānui. Kei taro katoa tātou te motu. Ki ngā tāne, kua ngaro i roto i a Papatuanuku. Me ngā whāmere, tino ro rawa e tāria te hoki mai, kāre hoki mai. I whakahekea ngā haki i hikina ngā mahi a te whare pāremata, engari i whai wā tonu rātau ki te tuku mihi ki te hunga kua ngaro. Ko koutou tērā e takoto nei, e noho hunu nei te kōpua Papatuanuku. Anei te motu, anei te ao, e tangi nei ki a koutou. Oki mai, oki mai, oki mai. Hei a koe no hoai. No te ata nei i tae tinana atu te pirimia ki Mawhera, ki te hui tahi ki ngā whānau. I had quite a number of family members come up to me and asked me to make sure that we did everything that we possibly could to ensure that their loved ones could be removed and that they could have the appropriate funeral services of their loved ones. Tērā te tahua pūtea kua whakaritea mā ngā whānau o ngā kaikari e ai ki te pirimia ka whai kāpene heihana hoki rātau i te kaporaihana a Whinahunga Whara, he oi mā te runanga minita tērā e whakatau. Hei tērā wiki putai ngā whakamārama i te runanga mō tētahi pūrongo arotake i te aitua nei. Hea te take kāre tātou e mōhio ana i nei āhuatanga kei roto i a Papatuanuku. Nā reira, ai, koe tai nei ki te wā ki arotakingia. I can't say that we will, as a matter of fact, have all of the answers because I just don't know, what's going to take place when we have that inquiry. But what I can tell you is no stone's going to be left unturned to try and get those answers because those families deserve that. Kei te whakaritea hoki tētahi whakamaharatanga nui e whakapae tiana ka tū ki o tautahi. Mikey Sherman, Te Karere.